O te toe whaatalo whātu I le nei tai au mā lole soifua manuia, o se mail whaafonga o Talafowala Radio Samoa. E te tau I tangata ni usila umona mata I tū bea lo soifua māloloina, a o tātou iai le tau mālulu ma le fulu ai maise, o le toe sasa o le COVID I me le pone. O fautuanga nei ma le whaatonu sili o le soifua māloloina, Dr. Ashley Bloomfield, a o sauno ai le tūlanga o iai ni usila ma pui puinga ma le COVID. Ua whaamanatu fo I Bloomfield o le alava e so solo le siama, bei ona sa wele tala I le ono se fulo community cases a me le pone. A o tala noai lai a me le pone. O le po ana nei le ana fuafua e sa o loto ai tapua Victoria pe tai o lea ua toe wha o popo leisi fitu aso. I le taimi nei o lea e tālia se tala mai le malo New Zealand, po le asa isi suinga I le afu sa o loto fe malanga inga le vau New Zealand ma me le pone. Awa o lea na tau fia le tu mau mai le vai aso talu ai fuafua e toe tatala I le tu lai valu I le po atai au. Sau no le min stalango lango le soifua malo loina, Asia Verrill, o le soe ta tau na mawai se tali mau tutu, ai mō tangata kiwi o lo poloka I au se talia, ona o sa a Victoria, o toe wha manatu Verrill, o le fe au lava le nei na sau ma le nei sa o lo tonga, o le tapena e ono tuta ia fe malanga inga mafuafuanga ma o le o tupu. E le o iaini au wala I wha amauti no ai le umi e whai ngālue ngai le tangata sa tala benefiti, ma sele le lima afe la ona o le anga I atu I se isi no fuanga I tutono le atunu e whai ngālue ngai. O le anga vaai le lima afe la e tatau ona e maua le benefiti o tā ua le job seeker, po o le benefiti mo I lata o lo sa ili ngāluenga, ma ua maua sau ngāluenga I se isi vaenga o le atunu ma mo o miailo wanga I ese relocation subsidy. Peitai, ua tuua ia nisi o pūlengo whale whai ngāluenga pe ona muli mawai Simon Easton I tala le TV tasi. E wheo lolo lava nisi o tangata na ona tala lavo le lima afe tala relocation subsidy to e wha maamulu. O aia ingo ava no whai ngāluenga o lo mawhai ona mawai le nei fesoaso ani tupe. O se ava no whai ngāluenga e tatau ona umi atu ma le ivas fultasi aso. Ua tali ai malimtanga luenga le social development le o lo va aia nei peimeni. E le o yeini wha maunga o ilo ai le umi e nofo I le tangata I ngā luenga. Ma e whainga tā ona o nisi o tangata e ala ona to e sui ngā luenga, ona ua maua nisi ava noa e whetau I le leima I lātou. O le masino o ke topa o le tausanga tā luai, le ana amata si ia I lunga I le lima afe tā la, mai le tolu afe tā la le nei fesoasoani le toe totongia. Ma talo mai le si itanga ua wha mawina fo I le alu I lunga o talo sanga. I totono le fitu masina taluai, lua afe lua se lau fitu sfululua I lātou na talo sanga, fa atusa le fitu masina mua e le atoa se lima se lau. O le ta alo nisi o whanau o ngasai totono le lifi, na mafuayo na mamau, mai uai nei ina leanga. O le lifi le fale whaatalepasi North Shore I au kilani, le na maua I ata o mea po e ata sa whaatumulia le toa se fulu ali I a onga, ma o le toa ono I lātou na puna I totono le lifi, mai uai ina tū. Te ala titi o le afo le tolu I le afiafia nafi le whaapea na mamau wai le vāle fo ngā whale mua ma le lua. Ma o le vāngo nei mū le ana waweane ma whaasa o loto. E le I atua seitu lana I totono le lifi nei alii, ma I moli mau le Auckland Transport o loo saunga le muuma, e lo yeini molianga whaasanga ia mio I lātou nei utu o ia wa leanga I le lifi. Ua tatau I le VTNZ o na whaapipi ne mea po e ata I no fuango lo siaki ma whaiai pepa o ta avale. O le talo sanga lea Ashley Young, lea nālu e whaile warrant of fitness o lana ta avale. Ai to e so e atu o le ai. O le la le VTNZ I Westgate I au kilani. Pe tusa le tulai lua I le awaulo le asonga fua. Lea nanga I atu ai lea tamaita ai mo le pasinga o lana master tau sanga lua fes fulufaa. Ma o le afa I tula mo le muliane ai ngau ia. Whaaliai e Ashley lona le fia tele le au whai ngā luenga I le loto fesoasoani le taimina so e atu ai lana ta avale. Ai o loo pisi lava le tangata ia I lana ngā luenga. O langona wha te ia ma le mautonu ai maiso le fia I le sui ala au whai ngā luenga. Le ana tu ua le ki I to tono le ta avale. Tu ufa antasia tala fawolo o tau sa ili lava, ma o lea watu I nātu le VTNZ, le rento le whealwa iai Ashley a o su e le ngaoi. Ua I le ofiso leo le nei mata upu. Ma tala whaai o le tae au, e le o yeise plan B le taimi nei, pe a whaia e le taunu o mai le uta tele o tui o le COVID le masina fau. O le tautinonga le mai le whaatono o le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield, a o talia pia se feso o tai mai a le Pfizer I se aso le nei vai aso,
e tusa ma le oka tele o lo tālia. E o lava fo i tau mawhainga o lo whea ngai ma le MetSafe, wha atatau I nisi tui ese mai le Pfizer. O le Janssen lea ua tau wavala mai e tau lata i le tui o lo wha o ngaina. Peter ai a whai a talia e le o iloa fo I se aso e au mai ai. I le taimine e tusa ma le lua se lau onos fuluafe tui o lo tutoe, ma a fua I le vave o le alo le tui o lo wha solo nei tua. E o atu iai ulai wa le ai, pe a whai ai le tau no mai le oka. Silia ma le lua se lau tolus fulu lima afe tangata kiwis, wa mai a whaia uma o lātou tui ta I lua. Talanala Radio Samoa, manuia le nei aso.